Assalamu alaikum, dragi ljubitelji sahata i ljubitelji naše kolekcije. Predstavljanje ovoga sahata, koji je najpraktičniji u našoj kolekciji, objasnit ću vam zašto, sam počeo ezanom koji se uči ovdje u svako zadato vrijeme. Vidite, ovo je bilo vrijeme jacije, ezan je počeo u 22:09 i ovo vidite dolje je 22:09. Ova ostala vremena sam malo poprkao dok sam ovo sve štimao, ali znači sve se to da naštimati, a ovdje imate dugmad koja omogućavaju da izaberete različite mogućnosti. Da izaberete državu, country, da izaberete grad u toj državi, pa onda da pomjerate minute ili sahate dolje ili gore. Ovdje da mijenjate ezane, možete medijinski iz Mekke ili neki drugi, ima puno snimljenih ezana i možete da birate koji vam se sviđa. Ovdje su baterije, znači ima pogon i na baterije. 4 baterije po volt i pol. I ovaj displej svijetli samo kad je uključen na struju, odnosno ima svoj adapter. Evo vidite, kad se to isključi, onda svjetlo prestane, zato što vjerovatno displej vuče puno struje. To je to. Znači, s prednje strane na displeju imate veoma puno mogućnosti. Vrijeme, koje uvijek, znači, pokazujete vrijeme koje u mjestu u kojem, znači, živite, u zoni koju ste, znači, naštimali, u državi koju ste naštimali, pa onda vidite, imate, pokazuje hidžretsku godinu, ovdje je hidžretska, ovo je gregorijanska, datum, ovo je hidžretski, onda temperatura, ovo je kućna temperatura, grad u kome se nalazimo i onda su ovdje vremena kada počinju određeni vaktovi i kada se čuje ezan. Za svaki vakat se sahat sam uključi i počinje ezan. Ovdje sa gornje strane imate dugme za zaustavljanje i ezana i ostalih snimljenih učenja koja imaju ovdje. Evo vidite, ovdje ću vam sad pokazati s gornje strane, znači imaju ova crna dugmadi i ovdje su snimljena različita sura. Pa imate recimo lebejke, pa onda imate Fatihu, i tako dalje, znači ima Jasin, evo recimo Jasin, evo ovdje. To je što se tiče snimaka nekoliko sura, znači ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dugmadi, 9 znači snimljenih sura. Ovdje imate dugme za pojačavanje, sad ću vam malo uključiti. Vidite ovdje. I za smanjenje. Tako da možete podesiti da vam noću ne bude prejako. Također ovdje imate dugme za isključivanje displeja. Vidite. Evo ga. I sad samo na bateriju, znači, radi. Odnosno radi i na ovu struju, ali je isključen displej. Evo da je uključen. Sa ovih ostalih strana nema Bog da nekih značajnijih podataka, samo treba naglasiti da je stvarno model Kjabe napravljen
dosta vjerno kako Kjaba i izgleda. Eto, to bi bilo to vezano za ramazanski serijal. A zašto sam na početku rekao da je jedan od najupotrebljivijih? Zato upravo što uči ezane na početku svakog vakta za klanjanje, tako da iako bi se nekad nešto čovjek zaradio, možda ondje ga ovaj sahat opomene da je vrijeme određenom vaktu. Eto, dragi ljubitelji sahata, mislim da sa ovim serijalom završavamo ramazanski serijal, a ujedno ovo je već i nije pretposljednji, nego znači još imaju 2 dana Ramazana i s time ćemo i završiti ovaj serijal sahata koji su na temu Kur'ana, a posvećeni Ramazanu. Ja vas selamim, pozdravljam, želim vam svako dobro i neka vam bude hajirli Bajram, Bajram Mubarek olsun.